Mama yangu natoka nje ndugu yangu. Sasa alipomola kwenda. Mama Isso alipomola vi. Mungu uba washafagara ya vyake mama. Sioni viacha yote viko sawa. Kila kitu hapa ni sawa. Ukipo pale sio na sasa No. Mama hamna hata tena document wala document. Yes. Naba kunyamba ndugu yangu. Mama. Yes. Na chakula ya watu. Yes, mwongeye kwirirwa mwese bakunzi ba Kayangana TV abakoze subscribe, share na like na comment. Mwongeye kandi kwirirwa mugira ibihe byiza abakuru n'abatoya aho muherereye hatandukanye. Mwongeye kandi kubifuriza amahoro y'umwami Yesu akomeze abane namwe. Hanyuma inkuru y'akakanya itugezeho banzure bawo hepfo kuri subscribe tutubana umwanya cyangwa se umunsi kundi. Hanyuma makuru tugezeho muri kano kanya ni itangazo NANGA Colonel NANGA yatanze aheza Amerika. Iryo ni itangazo risohowe nawe mu mwanya mutoya ubu tubaha makuru nibwo rigisohoka. Hanyuma mwibuke ko Colonel NANGA ari we muyobozi cyangwa se ari uhagarariye umutwe witwaje umutwe wa AFC cyangwa se wa MRDP. Aho ni mu gihe yari yaratanze itangazo avuga ko UVIRA bayifashe cyangwa se bayibohoye. None nyuma yo kubohorwa haje kuboneka imvururu idasanzwe, haje kuboneka amagambo cyangwa se ibikorwa bitari byiza mu gihe abazarendo ndetse n'abandi basa nabo na FARDC ubu nyine bari muri UVIRA yafashwe nabo cyangwa se yasubiwemo nabo. Ibyo ni ibintu biguye abantu gitumo, biguye abantu hejuru, ariko kandi aha tanze itangazo ubumwe ry'uburakari niyo tuza ngo turebere hamwe turibagezeho. Nukuvuga ngo impunzi zari muri UVIRA ubu zamaze kuhava zerekeza mu Kamanyura ndetse n'izindi zikomeza gusigara muri ziranche zindi. Ariko amazu ubukarakundurwa y'abaturage bari muri UVIRA, aho ni mu gihe nubundi babazarendo bataka ngo M23 ngo nive muri UVIRA, ariko bayijamo bakaja kumariza abantu cyangwa se bakaja guharibisha ibintu by'abaturage. Aho nyine hamaze gusenywa amazu atari munsi ya 10, ni amazu amaze gukundurwa ubu nyine ari hasi mu mujyi wa UVIRA. Aho ni mu gihe M23 itaragirana n'amasaha 28 ihavuye, aracyari amasaha atageze na 10. Kera hamaze gukundurwa amazu 10 ndetse n'ikanisa rya kadese ubu ngubu rikaba ririmo rikundurwa n'abazalendo cyangwa se na mayimayi. Hanyuma bimaze kugenda gutyo amaze gukundurwa gutya, Colonel NANGA yatanze itangazo aravuga ngo ntabwo bishoboka twebwe twasinye ko tuzava muri UVIRA ari uko amahanga duhaye ingabo zicunga uriya mujyi wa UVIRA urimo abaturage binzira karengane cyangwa se abaturage b'abanyamurenge. Nuko Colonel NANGA aravuga ati ahangaha nukuvuga ngo namaze gusinya ko muzaduheza ingabo ariyo MONUSCO ije gucunga UVIRA. None ni gute kugeza no masaha abazarendero babaye MONUSCO? Aho ni mu gihe Gisegeti murabizi ko azatsindwa, azohora natsindwa jusqu'à la fin du monde, kugeza apfuye azahora atsindwa. Nukuvuga ngo Gisegeti bamaze gusinya ari amasezerano y'amahoro mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gisegeti asinya amasezerano avuga ko hagomba kuba ibiganiro, aho ni muri Doha, hagomba kuba ibiganiro by'amahoro. Gisegeti niko kugenda ku munsi w'ejo bundi aja gukuramo ingabo.
aja gukura aja guhinduza amasezerano aravanga ibintu ntagifitanye ibiganiro na biriya bihugu basinanye na M23 cyangwa na AFC. Nukuvuga ngo bamare kubona ko yavuyemo kubahiriza ibikorwa kuriya kose M23 kuva muri Uvira, ntabwo yishe, ntabwo yananiwe, ntabwo yatsinzwe. Reka tubwire abakunzi bacu badukurikira umunsi ku wundi, ntabwo M23 ari ugutsindwa kuva muri Uvira, si ugutsindwa. Oya, yavuye muri Uvira kubera kubahiriza amasezerano basinanye na Gisegeti Felix. Kugira ngo bubahirize ayo masezerano nuko bagomba kuhava bakigirayo. Ariko mwibuke ko n'ubundi nubwo abantu bariko batakamba abantu bizarangira. Nukuvuga ngo mwibuke ko Uvira n'ubundi iri hagati, imakora irimo ingabo zacu, hano Murongwe irimo ingabo zacu zirimo, n'aya masaha tuvugana ko ziraje izindi ziriyo, hejuru ku misozi harimo ingabo zacu. Ariko basiga umuryi wa Uvira, hanyuma abantu bari muri Uvira nta kintu no kimwe bagezeho gifatika, ahubwo twarukubahiriza amasezerano. Nyuma yaho bino bikoretse, muraje mwitege murebe ibintu biri pukire hariya, muraje murebe ibintu biri pukire hariya, uburakare bwinshi budasanzwe. Ibi ngibi tuyabwire si amarangamutima, ahubwo ni ibigaragara, ni ibintu bihari, biraje muraje murebe inkuba zigiye gukubita hariya.